Mangan mbola tsara tsika jiaby avagnaby magnaraka atranatrany ity vidéo zay ifampizarantsika ny kely mba fantatra ary koa zegny afahantsika mivoy hatrany ny atao hoe culture d'excellence. Maro anareo nametraka fanontaniana taminaka hoe ino ny tegna aviendanao mitsikera ty fitondragna zay entiny président Rajoelina ty. Ny tegna marigny zegny izy koa zagna tamin'ireo président jiaby nandalo teo amin'ny lafiny hoe mahafiloam-pirenena roa zegny am'le obligation ndreo zegny notondreo jiaby presque mira. Ohatra zegny am'le point hoe resaka fagnajagna lalam-panoreno, agnatin' zegny resaka ataontsika hoe séparation de pouvoir, tsy fijabagna agnatin'regny institution isan-karazany regny, resaka hoe liberté d'expression sy ny karazany dia mitovitovy daholo notondreo fotony tsisy hoe ataontsika raiky niavaka tamin'ny raha jiaby zegny. Fa ny agnisan'ny nampiavaka reo président taloha nanaby ndraiky ary io zegny le point zay tegna itondrasako tsikera aminany de momba resaka économie. Satria zegny ny économie am'regny politique sy regny raha jiaby raisiny fanjakana regny dia misy fiantraikana mivantana am'le atibilagnitsika agny. Igny zegny direct mi-impacté amin'ny fiainagnantsika ka ity fitondragna ty zegny dia tsary nisy na tsary mipetraka ny atao hoe politique industrielle. Ino man atao hoe politique industrielle? Ny atao hoe politique industrielle dia karazana ensemble na mesure zo na koa ataontsika hoe activité na stratégie zay apetraka ny fanjakana mba afagna zegny renforcer regny secteur productif regny. Zany hoe zegny ny atao hoe secteur productif dia ny atao hoe ny industrie, ny usine, ny entreprise de transformation sy ny karazany regny. Ka io politique io zegny ny objectif nany maventy dia mitondra ny économie agnatin'ny activité zay mitondra ny valeur ajoutée. Eo koa les créations d'emploi mba ahafahantsika koa magnano exportation sy ny compétitivité. Zany hoe zay matetika tsika mivolagna hoe ny fanjakana tsy mamorogno asa, ny fanjakana tsy mijery ny tanora sy ny karazany. Fa matetika ampodiko fa tsy rôle-ny fanjakana zegny. Tsy rôle-nany mihitsy zegny. Fa ny rôle-ny fanjakana dia mametraka ty politique industrielle tia mba ahafahany raha jiaby volagnitsika zegny automatiquement zegny tafitiky amin'ny raha le itaregnatsika isan'andro io. Voalohany agnatin'io politique io ino point maventy agnaty ao? Voalohany création d'emploi. Atsika manana chance à Madagascar satria population jeune. Ka ireny zegny tokony favorisena agnatin'io politique io mba ahafahana misy entreprise zay afaka miembaucher olo massivement na agnatin'ny domaine de textile io, industrie agroalimentaire io na bâtiment sy ny karazany. Devo ny aretintsika maventy koa dia amin'ny point atao hoe stimulation de production locale. Atsika zegny atreto presque 80 à 90% ny fiainagnantsika ao dia zavatra importegna, zavatra afarigny zegny. Ka rehefa magnafatra raha atsika dia les devises, les vols, satria tsika koa mivanga raha regny tsy amin'ny ariaritsika ividianatsika raha afaritsika regny fa tsy maintsy avadiky ny en devises na en dollars io na en euro. Kanefa regny vola regny rehefa miboaka agnatin'ny amin'ny banque centrale tsika igny dia mampitotongana ny poids ny vola ariaritsika. Dikan'izay zegny izy koa zegny tokony misy raha laitsika andavanandra tokony atsika ao zegny les entreprises locales io zany no miproduire regny karaha ataony menaka, savogno sy namany, vary sy ny karazany sy namany. Zegny zegny tokony raha imasoany fanjakana mba hialagna amin'ny dépendance amin'ny resaka importation. Conséquence zegny amizay zegny le raha tsy lanitsika na raha hoe ahafahantsika mi-augmenter les exportations satria ny exportation zany ahafahantsika mahazo mapitiky devise. Donc zegny tokotro fihezitsika zegny le amin'ny production locale mba hialagna am'le fagnafaragna raha jiaby tsy mety maefa ty de vo amindray zegny mandefa koa zegny atsika ny raha amin'ny mi-exporter amin'regny raha regny mapitiky devise amitsika. Point magnatin'izegny bien évidemment mba ahafahantsika compétitif tsy maintsy modernisegna ny technologie sy ny amin'ny raha jiaby ampiasaigna agnatin'regny industrie regny. Ary eto misy point raiky maventy koa zegny atao hoe renforcer ny atao hoe souveraineté économique. Ny aretigny maventy antsika Madagascar agny tout ce qui est
raha stratégique an-tagnan'olo. Par exemple, le secteur en énergie, jirama agnatin'izegny resaka télécommunication, sy ny namany, agnatin'izegny resaka mine, agriculture. Zany hoe zegny io secteur stratégique io tokony fanjakana tokony mipetraka tsara satria io no poumon le firenena. Ary agnatin'ny point objectif agnatin'ny politique industrielle zegny koa ny atao hoe mi-développer regny PME andraiky industrie locaux regny. Zegny ke ino outil na moyen afany fanjakana magnano zegny. Ny outil na moyen afany fanjakana magnano zegny dia voanalohany dia afaka fanjakana magnano incitation fiscale. Zany hoe zegny exonérena amin'ny impôt na amezana crédit d'impôt ireny entreprise ny nouvelle usine na regny ataontsika hoe innovation sy ny karazany regny. Azo fanjakana atao koa ny mampiasa outil araiky atao hoe protection douanière karaha ataony Donald Trump zao ty. Zany hoe zegny regny produit miditra aminanao ato surtaxeny baka sy magnano le concurrence déloyale. Raha ohatra zao tsika angala exemple hoe misy société, misy entreprise na usine magnamboatra menaka sur place. Kanefa koa misy olo ambadika regny mi-importer menaka. Mba ahafahantsika miprotéger io société amitsika io satria izy mampiasa olo sy ny karazany sy ny namany dia les produits miditra iny ataontsika surtaxentsika baka le raha sur le marché zegny izy bazary le menaka namboaritsika moramora ny menaka le raiky nafarigna ary. Raha karaha zegny. De vao azo fanjakana atao koa ny magnano subvention avec financement iregny ataontsika hoe secteur stratégique vilaintsika teo regny. Azo fanjakana atao tsara mampiasa zegny vola zegny amin'ny industrie stratégique. De vao bien évidemment mba ahafagna magnano zegny tsy maintsy apetraka ny infrastructure. Zany hoe zone industrielle. Zone industrielle ohatra ty andafy aty olo jiaby mahay zegny misy toerana zegny efa mivorivory eo daholo zegny ny industrie jiaby. Bien évidemment tsy maintsy misy ny fagnamboarana lalagna, ny port sy ny karazany sy ny énergie. Kanefa matsika amty fitondragna ty mandany vola nagnamboarana stady zay tsy homologué akory, mandany vola magnano jusqu'amin'ny terrain fampiadivagna akô sy ny raha jiaby zay andaniagna vola fahatany tsy mipetraka amin'ny ataontsika hoe agnatin'ny atibilagnin'olo zegny. Ary farany, tsy hoe farany fa alohan'ny farany tsy maintsy ataonao koa zegny le formation professionnelle satria raha nangana usine anao nandangana raha sy namany zegny mila ino izy ty ouvrier qualifié anao, mila misy technicien anao, dikan'izegny tokony mandeha regny formation professionnelle sy ny namany regny zay ilainy comme main d'œuvre amin'ny usine sy ny karazany. De io ndray misy atao fanjakana hoe partenaire public privé. Zay zegny raha tsara nataondrolo aby ty ary raha tsy agnatina salohandreo fôtony nagnino zany amenareo exemple tsotra amizay ho an'izay olo matadidy ty tadieko raha tsiraka tamin'ny fotoagnany andrany am'le zone industrielle io natondrasako izy de zone raha nataony a Diego porn Diego namboary ankilan'ny porn Diego io juste ambadika karaha ty misy le société secrène zay magnamboatra sambo 20 mètres miala amin'ny porn Diego io misy usine namboariny oui tamboary fanjakana koa zany tagnatin'ny raha zegny misy usine atao hoe pêche froid. Ino amin'izay raha misy sambo na espagnol atao hoe Albancora ro mamintagna amin'ny océan Indien. Ro boka mamintagna ro miditra amin'ny port Diego mikosta amin'ny port ro port matao tamin'ny fotoagnan'andra nata sambo Albancora telo sa efatra tondra mipetraka io zegny miasa ny manutentionnaire. Zany hoe zegny CMDM zegny fa miasa magnontsika igny ton igny atao amin'ny placenana regny. I ton igny koa fa voontsika ny manafo docker manafo la zegny tsisy asa direct miditra agnatin'ny sambondro Albancora ty magnadio le kaly alan'ny ton igny miasa edy manafo e. I ton igny boka io andesigny tomobily miditra amin'ny pêche froid marikitra eo 20 mètres io. Ton igny avy amin'ny pêche froid amindray miasa koa piasan'ny pêche froid. Misy magnangy marobe miasa atao ndraiky lera marobe miasa mi-transformer igny ton igny agnatin'ny boîte zany hoe zegny alefa ty amin'ny Carrefour, amin'ny Lidl sy amin'ny Leclerc ty en Europe. Mampidriky devise edy zegny tena. Ny taolagna tainy laoko igny mi-transformer ny pêche froid lasa farine de poisson. Igny farine de poisson igny koa andeha ampinana igny rabidala bisofy igny. Azafady e, tsôny solo mitondra angarana abdala fa zegny fikahihana kamankora aminay agny kisoa poroko abdala bisofy. I rabidala bisofy igny koa zegny fa mihinagna le farine de poisson igny dikan'izay efa miroborobo koa ny élevage.
zany hoe zigny akobo agnatody lava pour les déchets sy ny namana amizay ambiny ton igny satria misy amindreo ton igny tsy midriky amin'ny pêche froid igny satria tsy am'le qualité tadiavinao igny boka io koa bateny manafo mandeha amin'ny bazary kely ny Diego olo jiaby Diego na chaud tsisy vola mihinagna ton atao friry ton atao boulety ton jiaby anao zegny suffit zegny agnatin'ny lakoronao misy akomandrambony zegny ino izy ty agnamorongo igny zay ro mazava agnaran'igny zo nefa igny lasa foto-tsakafo igny kanefa tamin'ny fotoagnany zegny anao kitontono ana mihinagna ton olo e dikan'izay le santé publique efa tsara edy fôtony olo mihinagna rapé sy ny namany na olo so karakory Diego tamin'ny fotoagnan'andrany zegny 500 francs 1000 francs zegny tsy tondranao ton boka andenao megnatra anao tamin'izay mbola manafo mitondra ton igny tokizanao mafiady de mare zalahy olo aby anao tellement bobaka ton de vo amizay zegny koa fa madio kaliny sambon'aly bancoré ro mikisaka ambadika amin'ny secret-nao fa mipepe koa de manafo ny secret-nay ny misody veo les qualifications volanitsika zay moderne ny fitaovagna misy sasa magnano plomberie sasa magnano électricité sasany magnino magnadio ny koky mipendre ny magnano rato miasa daholo mipiasa ny secret-na pendant sambo agnatin'ny raha jiaby zegny ro espagnol agnabo ro mandeha amin'ny nouvel hôtel ny nouvel hôtel ro isaka rivariva ny makorel fa mahazo anjarany koa ary mbola sambo avy ao fo avoa zegny ro tsy maintsy ino izy ty hitondra ino izy ty nourriture andreo na raha be karaha zegny magnafitra légume magnino sy mi-réapprovisionner zegny ro donc tsisy olo mitady vatitsinjo na tosiky fameno na vatsipe boka le namezanareo ro makorel tamin'ny andran'ny covid zay raha natao napetraka izy io natao hoe politique industrielle olo à travers an'zegny olo misy vola olo jiaby doany tanàna tsisy olo andeha makimaky tragnon'olo tsisy olo andeha zegny nagnabe Diego tamin'ny fotoagnany regny Diego tanàna tsara satria lamonay misy olo miasa baka vo olo miasa mavita amin'ny besoin anany jiaby natao raha tsiriky raha zay napetrana environnement zay fa mahagaga aminantsika zao mivolagna ane raha lanjao ma mitondra secret-nao enareo azovy olo zay tsy mila tonoy zo piasa ny secret-no tsy elaela teo anao mahita amin'ny rabe mandeha minjary ny nandoaliky mangataka manahirana angety mahinakinika anao mahita hoe mais ino loatra na nahazo atsika zay fôtony raha tsy possible tsy miexiste zegny tamin'ny tanàna ny Diego Seresta satria sambo feno mandeha pêche froid mandeha asany isy io tsisy olo labande zegny nefa olo fa tegna fakakamo tsisy raha tia atao fa asany isy à travers amin'ny politique industrielle zegny raha magnotana amizay nareo nagnino raha zay faisable tamin'ny fotoagna zay nagnino raha nefa vola nazontsika tamin'ny covid zala déjà afatsika fa midemary zegny tsy vitan'zay fa na amin'ny aregnatsika zao fo frira aregnatsika mandeha miboaka gauche à droite tsy hitatsika aby trasinany za zegny mbola mivolagna tamin'ny Diego amin'ny raha hitako fa amin'ny faritry tsarakaraka mety misy ka na raha mitovy amin'izegny koa ke le président zegny raha tsy asanany zegny mandeha mandrasandrasa vary mandrasandrasa nino sy ny namany regny io mampatonga izy hoe izy koa nagnano mathématique izy nagnano étude de fonction domaine de définition anany tonga defa 10 fa tonga defa 0 nazo satria io anareo navinindro raha regnareo taony ministre ny industrie amitsika agny na ministre ny commerce amitsika agny ankoatrany hoe magnafitra fo mandefa sambo misy vara ao fary magnafitra fo raha agnatin'ny lohan'olo aby ty zany hoe magnaboaka vola asa ino mahatonga reo tiezo asa mety misy business ndraha madinidiny koa hoe mbadakama fa vola panjakana koa normal ane zegny ane tsisy transparence peut-être lohan'azy izy mivolagna raha vola panjakana mila vola agnatin'ny posinano kanefa tokony contraire an'izay mihitsy raha atao hoe atsika tsy magnafitra fa eto atsika magnamboatra raha jiaby tokony iletsika fa zegny sakinany tsy vitatsika eto io tsika magnafitra izy boka vo ndray tsika mamatsy ke io ny antony
agnamezako fanakianana be ty fitondragna ty tsy amin'ny lafiny hoe ro jiaby nirigna amin'ny lafiny volaniko hoe resaka hoe ino obligation en tant que président zegny misy olo tsy mety mipetraka izy président de la république fa mbola karaha hoe président ny antokonany izy nagnano zegny daholo aby ro io e nisy sasany mbola nafa président de la république izy ataony couleuranany daholo ny raha jiaby nefa raha mpanjakana raha ny vahoaka ataony amin'ny couleurany antokonany misy samby nagnano zegny daholo ro io ino liberté d'expression zegny samby nagadragadra ino zegny olo mivolagna samby nagnano zegny daholo ro jiaby fa amin'ny lafiny économie tato tio zegny anga araiky ty tegna lentiky tio izy ay rajo mampianana zegny efa tsy haiko tsara économie tsika fa nazon'le grève ny 70 be igny tamy raha valomanagna zegny économie tsika fa tsara sy ny karazany fa inga araiky ty zegny efa mahazo le aretigny namana izy de mbola miampy zay tsy fahaizana amin'ny fitantanagna zegny atsika amindray zo lasa miankina mivatsivatsitsinjo zegny hoe tsinjo mifampitsinjo ty le terme io le terme médiocre le tsinjotsinjo satria ny pirenena izy koa fa 90% de population nao zegny miasa tsara mavelogny tegna le 10% tavela iny fona ataonao zegny ino atao hoe logement efa karaha ataony hoe ino social mbahoaka logement sociaux ino amezagna aide RMI sy tsy haiko nino sy ny karazana satria le reste ny population nao na le majorité nany dia afaka mameno tegna mandeha milamigny rabe une fois olo managna moyen sy namany miaigny tsara hitanareo fa tsisy raha tokony mandeha mirindra fiaignan'olo jiaby karaha zegny zay mahatonga zay mivolagna agnatin'ny raha satria le orientation politique na amin'ny alalan'io politique industrielle io tsara mipetraka ary tsy hita mihitsy izy mivelively koa ke zegny zo avako avy tsaratsara antsika jiaby dia mametraka veloma madinidinika aminareo velomena